Okang' mar ogai mar ODM kod Azimio Raila Amolo Odinga mar jiwo governors mag ODM tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza Merido Sir kowuok kuom jotelo. Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Ayub Savula, jaod bura ma Navaholo Emmanuel Wange kod jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali wacho ni okang'no nigi olemo kod ber mathoth e weche mag dongruok kod uchumi ma pachoka. Bende gipuoyo okang' mar piny owacho chiwo omenda mag dongruok mag kuonde chung' od bura magilero ni biro konyo e chenro mathoth kama oting'o omenda masiro somo mag bursaries. Nimesikia rais aliweza kukashifu sana chama chetu ama muungano wetu wa Azimio ya kwamba itadidimia. Nataka kusema kwamba Azimio iko na Azimio imejengwa na vyama tofauti, vyama ya ODM, Wiper na vyama zingine. Na sisi najua kwamba tuko tayari kurudi kwa mchuano wa 2027 na Azimio ni muungano ambao huwezi kupuuza namna hiyo. Na sisi kama Azimio nashukuru wajumbe tumeshikana na tunaheshimu kwamba viongozi wetu bado Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Gideon bado wameendelea kuweka watu wetu pamoja. Kwa hivyo Azimio iko na itabaki kwa Azimio na itabaki kwa muungano wetu ambao tumeshikana.